Anga, tu vaida, kas ti esti? Asmerikais tast zirgs. Kavis? Asmerikais tast panu zirgs, begi ti nuast panu Panu smetan, ja? panu smetan, ja. Ja. Teraz nie vede, Anga en Tibetu ast stan suban sisteman? Kai panu zirgs tvenen Tibetu, te digi en Kinijai, Anga dabar en kavitsmu horoskopu. En Kinijai? En Kinijai. Ik stan zirgans gyvent smanens is Tibetan. Mas būt veikai scenas digita. Aha. Ja, vat is Tibetan. Eme biskintauvis vedrēme. Kaigi tan spruns? Pereitan. En kanika tapien. Ja. En tapien, tapis zirgs. Ja. Dabar en ik mēs vēlais per eilimais tvi bulai svaikstan, bulai dabar valnan dirītvi, graudu tai nu neasta. Ne, interesanti, kai svaikstan eit Praladan, ja. Asmerikai kadan tas tibetiskas manins kater sagīvuns tvi bei, šī pirmā diena, kadan senrikus izmanis pusis tēm, bet ka nekā dabar. Bez tadan izvisans pausans bei svaikstan, bez parts grāzu. Kadan tan sagyvent? Bet ir inciens tan zirganteinu, bētai āst, tuls papresta, kas pagan tans āst, panu zirgs. Tans teinu laukstei, tans turi svaikstan ēnterei, tans turi kaigi pānu. Jā, stāsti kaigi ezi svaikstas astin, te digi ast interesanti, kai stasen pallasen astronomiskan pusideinan besen varas metas vangan, kavīdā tradiciski en vasarinas 23. dienen, bez tazentli teinu. Bezirgs, ja.